tambahaw ya background ko na ba doktor hamos bili tamatan ato loki klinika ida. Ato ni ami ya serbisyo laos ya Greza Larandit mabe unsa ami beli to ema ulok to na ema mora sila. Ya sila niya fatin. Amin niya klinika simple state tambahaw la beli full time ya klinika ni ba so beli loki de klinika ya segunda, tersa, quinta, lorontolo semana ida. Maybe tamba iya governo, klinika governo loki on na yan ami tengke buka, onsa bele bafatin nebe serbisyo Saudi niyan la iya. So ami bafatin siya. So iya fatin siya ami bele bisita sira dalarua fulan ida. So si manarua mi ba. Usi parte kisahnya, hanesa nasuta, geman hati, pues fatu besi lolong, darum sami bato ya kasait. Parter merahnya dasar laku, ketarahi kukua tokoluli. Aileunia patini data belasi. So klinika ni prevent sound ba to hatodan sila niya moras ni. So hawanoin aw ni ajuda makas ni ko na ba sila belihitan ajuda ulo ko siyami ni la hatodan tan sila ni moras. So tama ni beli salva soy balon ato lalika ba hospital Docliu o sila la beli gastatan o san. So ni amin niya serbisyo. Feeding program ni awat ito na Madre Alma maka hahuni tamba niya wanira niya SMA niya are estudyante sila dukur ni depois la forza tamba sira hamlaha hanisan ni. So niya hanoin ato estudyante sira beli partisipa di dia kato hetan kakutak tibe Morris. So tengke fu basira hahan laos hahan date ya loloron niyan maybe oinsa sira disinvolve sira niya nanesan sira niya kakutak ni maklabari cake sira ni. So sila beli hetan hahan dia kaya edad hanesa ni beli ajuda sila niya disinvolvemento ba sila niya kakutak. Semana ida dalatolo, segunda, cuarta, sexta, keterahi lepdodon, tersa, quinta, sabado, iha kokoa. Depois labarik jadwal feeding program idane husi fulan sia to 12 tahun, hanesan SD. Agora 2018 iha keterahi iha 78. Iha kokoa iha 123, lepdodon iha husi programa idane hansa ajuda sira nebe mak falta nutrisaun kita pilih hadian siranya isin hudi dia ya amin tatinan to agora hansa nutrisaun basira Saudi basira ne diak tepes peningkatannya banyak.